Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Sibhalelile namhlanje utheni? Ngiyathemba ukuthi nisubscribe-ile. Ukusubscribe kubalulekile ngoba usiza mina nami ngisiza wena ngokukunikeza iy'ncazelo. Uthe mina nginokuphupha umama ongasekho eshonile, kusho ukuthi vele lo muntu akasekho kodwa umphupha eshonile. Leli phupho ngumuntu ongasekho kodwa useshonile umumphupha, kusho ukuthi-ke lo muntu wathetshulwa. Bekuyima ekuthola ukuphumula njengoba kade umphupha, bekuyilapho-ke ekuthole khona ukuphumula, kusho ukuthi wena uyaboniswa ngaloyo muntu loyo ukuthi ukuphumula bekuyima ekuthola. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, kanti nawe uma udinga impendulo usungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo siyifake-ke lapha ku-YouTube. Uma usubscribe-ile nje uzoyibona i-notification ingene ngokushesha, kanti uyakwazi ukusibhalela lapha ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp ozosibuza kuyo njalo ekuseni, njalo ekuseni. Nisale kahle.